Kopsini na bana na tiaki na kangor na kai ilorikan na duna san le siasa mpake kayu bene ngora ke generally ajo yola jore ngole na we had issues tangarage eyungole epuye bane ndo na jo parliament anangole serikali tanati tangarage nyo ata like no to that agenda na ro yoko bitu tata election nikido dongo la jole wa nkumoin amiri nikido na resigna tungilewa ngola kama mwanyo ngobisini kona dura ne rishiro yenkumoi na shoma ya inaruruwata kato ami kunone jabde kigera hapo 2022 how is the response kigera lady sapuku ay ngoro kona na jafa sini medeki ara na josili ga jore to ngolo ngina hapo you know if you also want to be nominated na lazima be ye ata strike lishomo pare ndeta bongote de na era anoni tivijo kemongada kigera dia puku ay ngoro kulorikan ana sho tole gere sudori ana gere ganja sudori Irish miracles Irish miracles merasara nebonu ya what a man can do a lady can do better kama kwa mfano ndai bengala ngani uro a man can urinate through a window and a lady it's simple esi wor mo so na ri lari le da boy ara shuru mo so napsana wani metu nyare unir mo sori yes ngalo ni kijana ke yakana Jumatano amantu abonoka grado yepa wanajitokeza ai ngoro amara da kulorika na mnolo na ke yoko ishir entoki na jo gender rule everything are they coming out mera duna iketo mitikoki or what is happening and what is your message to the ladies kalo kilwende mashona entomonok nage ni sola gyanare sharani kipito nage nkata engelare olari lonkal sunere wotikita mare tormosori napsha nari mitlare la nabum ara shurmosori napsha na uni napsha no ngani mitu nyare unior mosori ngolo ngi jona ke yokene Jumatano murwaniti ene gratu me yora manasan enta de Kenya nage ikununo leja IFM ewangane ju kajono nake ngama simu iben nake natio line tormosori napsha nari mitlare la nabo ashur mosori napsha na uni napsha no ngani mitu nyare unior mosori ndi sela kayore ngori nake Facebook live ni ndinaka tumwe comment ndori ni wiji ni mera njere nake mitu ge mayu lokil kweli no nake kuno ne jasida IFM hello eto shiranye simu ne megerairo kajo keto shake ni le majirani sida IFM hello ninyena babi we babi iranga maja ni nani dia na murolo manira namba moja de murolo manira na be mingo nongi ngora na bando na ndine ya damu jode na yidi ngere chori kana gela do ina dukulo kana dole kapa na gela la gela shumata adonna na de ne gure shole aya daga dum na ndo mono komba ngo ngor to senda mindo gida shole wa ngor disindamu yo ura disindani dishosho nalo na naga pagina radio ni dia solo manira sida IFM hello baba yatangamwa pole alikuwa na salamu ni muhimu pia ndugu yangu pole sida IFM we hello we sida IFM hello sida IFM nyana we da soba bwana si kwa soba si uamuke bora nalala paka saa hii shwali hapo ilikuwa evening duty saro dusu na ndo agora sida IFM hai babi Meshack we babi Gejol gerenget serian katugul serian sinya na murwa yulu mnyesire ni nyenga jana se ay bude na ma se jale se nyige de murundo nyo wale sidai na pojadala ay koneja worda na jo ipangu ndo mono katugul jo egere ngorlo gana mgore nyana ke jan wot yara rando mono na gere ngore msie kwa pigo sana ya wado la jo gore ndo mono data mogore gera nyu mi jisa
Yetu sininja ipangu aing'or kulo lorikan amu kaisidai etejo sidai sininche tening'or lorikan amu aisidai tenetumie entomononi nai naaku MCA ata tolosho tiata te ward. Najo ake entomononi empangu amu aisidai tenirikishosho. Amu ora sidai iltung'anak. Sholeng, thank you very much. Sidai FM hello. Eba. Wala na rawa jende muro no nyongo bi. Kenya sidai no nyongo bi. Ada nama na tangku pun ada main ngurunya lorikan kage. Dasari ada orang bayan lain sana. Mestiana dunia meter urusan orang bayan yang lain ngaruh. Ya bagi nana ajar masalah nero wajan kemudian nyonggo. Sholeng. Sidai FM. Hello. Tenel bote. Yes. Ya jadi wasito. Swafi. Ni robata sofo malai mati. Inasema ya kwamba ifaa duo sinja duo ning'oro ntomono kake kama sijui wako na woga gani siku hizi kwa sababu wakienda pahali ambao watu ni wengi sijui kama wako na woga ya kuongea ama nini na kwa ligi na ntomono anda valenguretishu msimame kwa sababu hata nyinyi bado nyinyi watu na mnaweza kuongoza nchi. Ashe. Alafu yeye leo itaendaje Ben? Gani na gani? Gani na gani? Alafu sijui kama utaenda lote pia sama utabaki. Washata. Nikaa kuna kitu mnajua. Nikaa kuna kitu mnajua na mzee. Meshack yule. Yule. Kayo. Ndio kagira na dai kilikono aju. Mambo ya bani mumeona? Sida hiyo. Boa. Bwana watafute tu kama watu wengine. Dengo ndio kana kulikana mwana. Lakini wamejitokeza? Umeona wakitafuta? Ito dua yake ngoro. Kipangu tu adu ye ngoro meta. Okay, sasa wasida FM hello. Hello. Hello, I'm direct kijana. Shoma direct ndugu yangu. Ore nato sisi nimeshonda mono kwa tumunya. Na gaje na namba jani pengo. Ameri kusikia na tumunya ntamono aing'ang'ani. Hello. Adejo. Meyeur jani na tumunya ndasari hapo siasa. Ako gaje yake na ntamono matudumunya. Ebo ngoro singa mera dir gore lekai. Ashe. Sida FM hello. Oye. Eba. Ora kebe. Atangamwa. Olda bede tusikana wana baba fei. Adingizo na mjadala nao olorikan. Na warana de buku sininja na mama yengoro. Amudala jere ngari serikali la ama yeuni na lady ni mama ne diole. Ayina jogi lawa barakati sidai no yemi juro barakati si tana indingi jo na de ne miningisho illa banyar boro kujo do bela ulo dilo ruma do si yalla banyare duwe ji dilo na do ala ngoro no ngali ndo yala ala ikir bi nyagi sielo likita boda nyagi sie mulo rengela ayuna jogi lawa o si anga yesi bi endu ngai jana na egiaru eni emponge da memponge dinga bangunye dinne tiagre negi nchwelo onya enegi kalo konya kama dermayu na tormo jara legi janga yu do so ko ngara no mazine ku jana no no pere bara yele ne wi jaje no ala yo le pila lo so na ile ngobini la ajula nyer boro lenkoto eba ala nya boro lenkoto ala nya ngoro amana o ko jai do de ba ki rongo ne dambolo sembwe ashebi thank you. Asanta. Ben hiyo neno ni kubwa sana. Ile hujasikia. Hiyo neno ni kubwa. Tunga hilo kasi mlo mbele yeye. Shuka yesi bilo mbego naja. Ele rumari jingiye ama niyekia. Hilo likayo kudele. Hiyo lajo ile kitu iliniusinya jana juzi. Ashoma ndala na Rosora. Nikasikia kuna mtoto mdogo ati anatafuta kiti ya MCA na angaya longa keno Dorcas.
eto meeta entoki natesheta eto meeta nyoo naing'orr najoki iltung'anak ata ana relationship natii ai naing'orr najoki iltung'anak what bewitched you nasa kuthol maasa ndio itum orkasi le serikali permanent and pensionable ore eton ijo inyang'u irkuo lekine peilotu ajo kayieu naaku MCA entoki naji nayiolo ajo ore kale MCA na nidia wada loshomo tona kishireta elo dia kidi depuro do MCA lido soko dia bertantare berta si ilikuwa shida simple neeku na that ujumbe lolo dapash very nice very nice and very strong tumwai peye ilotu matamani yekia sida FM boss style up sida FM hello Eba. Nango kola seina na muru longo ni. Ndabira pole sida FM longo lini. Hello. Ninyina. Hello. Sasawa. Pole tasoba sida FM. Mera deningo dininka on at the same time you should reduce sim. The minor. That one can't work. Benson is here. Sida famala. Hey. Zion, how are you? Hey. Asholing. Thank you. Berka je kitumrikli kule biashara na kikunaona jankoloni kijo. Ene Jumatano. Temurwaniti yete kuna sana Ekenyua ladies. Kia wanajitokeza ama wanaongoja miracles. Wanajitokeza ama wanaongoja miracles. Kele yola ni ngo kama njalo ground. Sasawa. Wallahi remoni lor pay me ko redo nyamal tankarake e nyamal yor kurto kiyaka en company Fanfix Africa Company Limited e walata nabiko tialo e nyamal yor kurto awol chani sidere pokin woji amigad wor ir kurlombok no pokin woita nyamal wallahi remoni lor pay e shani wol selection yoji amigad ir payli no tenelo ni dol e nyamal yor kurto e shani pek ilita dikira menkare eleshani grami naramet naitum te agrofet pokin nekraneke teni yeni yolon kuma na ipita eleshani to shoki wala saya tol mosori na wisana arena udo iset onwan imet onwan arashwa marangishu tol mosori na wisana na boyset na udo onwanele or mosori nabo wore amigad na wala na biko enya. Yes, yanakineja na kala rimoni lor pai kajina sananta me kurena do in or kurto ajina sananta tani sita ita boke mejina ke amigad or nation bukno poken or kurto ligera na kaida nyamaliye ananake ola rimoni lor pai kwere le shanyoji amigad na el pai nake oshi wore nake ilita inara tikita mara shol jeri ken lankare lo nakale sulakin grami nara imietele shanyo tiana ole amigad e shanyo nakale shanyo tsamba nakale no lor pai kajina rauni ajina sananta ta ana pe intero naka uno mpaka nake na bekeri shara nake nigira naka likes egishele shenyo la remoni naka menondo naka dupoto te tenkire mori or paik ni mito naka ya kata ishaki no naka ya sara itumele shani yorotiana amigada ta kuna naka credit no itum ton graminara tomon tada majiro kuna graminara tomon endo sulaka mbombo inara are enkare na itum sinaka ba mpaka kulo mesh ko mindo gitu kyanya malu ore naka be kuto shele shani oji amigada jina sara paili nono ni minke sara shwa naka ntayu tol champa atonaka ngor tonaka tabaya arashwa tonaka tulusonko longinara na pishana ana pe iwosho itumela shani to gujita najina sampo kenne mide kana kake klol chamba itini naka nikitani kore naka to kinikele narok na ketu minake te pamoja agrovet so chokuta agrovet no sim agrovet high tech agrovet so lai agrovet ne bonaka osiana agrovet ore naka tenda lo longa itumnake ti paxon agrovet so lai agrovet ore tondulele ni tumnake ti sunrise agrovet zebra agrovet mosiro agrovet ne bonake osamkim agrovet ore naka tana yankare
netii Siana Agrovet, Farm Agrovet, Chania Agrovet, Moskim Agrovet. Ore te Mlot netii naake Imara Agrovet. Ore te Kilgoris netii Josemo Agrovet, ne mwana ko Farmlink Agrovet o Green Grow Agrovet. Tini yo nakane yolo nkumo kana ipra nake eleshani yolo nakana Amigad lo ideki na kutoka tokon to shok na kole yolo nakana wale saya murmo sori napshana are naudo isiet imit onwan imit onwan 0729 85 54 54 shok marangishu murmo sori napshana nabo isiet naudo onwan ile ormo sori nabo 07 18 94 4601. Tas yure nagel shani yure nakana Amigad lo ngwana ken company FM Fix Africa Limited company bitu mo nakana ta wala tana biko elo kutroli kan tanyamaleta ye era ola yemoni Lord Paik. Katukul nage kunoneja daikani warartam ongwan norno sodera sa
ya mashalanga yino sila nel mangari nege yo kwelele bana gaina ngoba ye bayala gaisula mbiena ngoba ye monene kona nega morona yo sidele ya la masena choya moro mara yerege la ngabala ngino na bala yo sidana shanga yasena anyana eviranga wa menga yena rejo sisi anga yena yero vurigen Nairo de misade ne bola egwenam amore lo me shoni joro diamana ani dangalenga ibi intelligisi ay yesali de barosra dangar nenya mujangar nangi jukune me yero lewai nege yo kwelele bwana gainai bayara lai sula mbiena ndogo ye mbiena ndogo nega morona yo sidere ya la mosena morona leko mara yerege la ngabala Ekenyua kamo ya telo singoli ya daikani na karta mwana udo nuserere sa arenda de Kenya Yo. Kuna wende judi gari jogala diro lolol dapat Joki yuwaje. Wori meko na janda. Tungwe ergasin. Bebo numai perantai. Hao shene beti uncle. Hii si shule. Hii siasa si shule. My friend. Kuja. Tutakuonyesha. Bila amiri ndogini my friend. Lolewa. Tinigintagwele Enkai mimaanisha ajo hii mpaka dage pa yuko la rikoni. Mmemali naishori erikore kaa ninchake. Tanga santere Enkai amu keetae imali bene nitibung'ie ormarei intona naa kigirua kosina tang'asa ng'oru entoki naidua ine metaa tenelo niturr embene iyie nerrip enoonkera kutitik nerrip embene oonkera peyie melo naaji metaa enoonkera inosita niyooki alotu aaku alau eniasita oltipiri lemetabaiki kiwotu maiperipera ntae Sibor moso napshana arimit larele na boy mitimi ara shor mosori napshana ng'adi metu niara unior mosori daikani warana karta mona udon jolu sele sare nta de Kenya daikani wara tumo bona kiata peta she sauni ni yola jonna ba sauni ne kitu nage korroki olo mona ga nage yo Samson ole simpere kegera to mono kai pangu kigira ikiligwano ngoru de golori kan kegira apuku Sida FM alo. We. Ibo ole ngole keguto. Arajana kai. Arangamo. Era kinya suwadi. Togol. Ara kinya na wode ngana na bisi da. Yara maya na yo ngai no do ko lor kesera. Ena na bo. Ara ni mora de mo jatara. Ngere da na ju. Egolo do sin ore ade sin yana sia yondo mono egolo do ne ndo adal tongani yoro dinyo yo go bugu do amo amadiana mara da ngaswari yo nyere da narok aga tanganzalai ena majab amuni yo kinai derwa ko da maka undi angari go nyene ninye ya ko medali aja da banari amara da nya aju ko ri kana bu no soibat medali aja ka ka banari igolo na je ndoja na lari na mugelo ne ino ro ndo na kamore dia ba ingilo ya ba bagi seuri ne ito jalo nyer doi age jo acha ga ba ala iru wara na kai barra marinda ala imu de siaji ngoro yoni imere de siaji gwa so ngoro yoni kaki belekenya rara lori belekenya rara ngo ne gwa ngira jo be bugu singa ndo mana kai ngoro lori kan misita de nyakatiba ya mu era ne waga bagatiba na iko ngani bogu no huru kage dijoki tanga so ngani so mo tijinga ulni ngolor mari lino ore yu wolori ka dijo yu wasapu yi mude sia dole lino ana rolle ore nena ba mune jeju na yi mude sia dor mari le nyalla wodi amu na ore na to na je ri ore na angai ore shoya angai ka de yi do na tumo ro ngani ore je sitai Asholen ena nabo ore na musho hizo ni baba faith ingugwa na landa ba irerusia ena na rejo wewe si ko lo ngana kwa na mayana ngai no da balorika iji ba giro dormo eje ara kile deji ga ba do amor wala iji asabu ga ye ye ni mori
Never my Yanaban Yanka in the Rajo or Mokage, Rajo, you get the line in Ika maya na maya nga imani keri ni nyolo no rama tabale na ra tibiri lage imwa de mlango na imunya nga i ne tu markasi ne gwar mandi munya tu markasi ne gwar digo ne ko na jenne ya gwa de lagai ari ko ni sabo iki ba ga lo rana tare de ne ni nyamba no shana na wo shikura holo ri ka tibe ngor wa ala sabo penya ni ele kana de ni ni sabo me ga ni nyala na ta na wo shikura na go grajo kia ra jo yo ye nyano jo nyano Oligini. Ashole. Ungugu. Thank you. Oyesi. Kaga ore nimkoko mikiara niyo shida ben. Kirejo tume ko naja mai pere perantai. Ore no yunelo sawa ajaribu uwanja. Jaribu. Huwezi kuwa mchezaji ukiwa huko nje. Kuja. Si uingie tu uwanja. Kuja ndugu yangu. Na uacha kasi ronezo shate nkiara. Pegi berri yeni la nyankulugo. Ano ala sorai. Sibono yoga bodo wane luso korro gyalo mana sauni. Sida FM. Yesu inayona norosina. Selemo. Galosi. Yesu inayona sina. Yesu inayona nalaka. Ijobo borgi lalanganya. Mera gainedine. Nanu. Kelone nyororona. Yana siria ngaganya. Nada morki yolai mai. Nada musina lai mai. Nagila nanora. Yana lorera nyare. Kaya na biri na. Nada majo gencholo ilo. Onyo ni raja urumu. Yesu inja mugare. Injona neweji na shurie. Kengare kiroga. Injona negi kombengare. Iye Yesu, aseguru jero iriyo, asegume no Salomon, asegume lewa shumara, amwesina no laulai, Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, kinda yarosina, Yesu, kinda yarenda lauka, injobo gorgi lalangani, mera gaindeline, nanu. Yesu, iyena nalangwa, iyena na, amura yanka yisita, inda yana nuye, enelago, kincho na ndoke gelino, beyasu, jile jaye, kadwe lesina, kincho na nwe kinche wakani. Iya Yesu, iya donyota, iya nanasu, omera baginebe, iya kai. Hey, Baba. Yesu, kinda yarosina. Yesu, kinda yarenda lauka, injobo borgi balangani, mera gainedine. Wesa ngida nana ilaibore yankanina hamwa yolo nano wasina legenda onye ayola jogire nelawa emena sia yaranyare haraneri mangilira esiwa mani nano hailebye nano ngonyene aimari do salamalino kinchona nwenkarnasina isundage nano lasaro jogi nanwebe jogi meraje ugumo jogi marura ergumo sekelwa enano amuara golino yes Yesu kinda yarosina.
Yadwa soto, kaigena nyama, kanyo rariama, formare lati, arata lati yankai, kagewe yankai, kiyabu dendekona, kijona nebiri, iyankajai, kijona nyangolo, dadwalelo, maningi loro ilolo, ilankaya, Jesse Agresu Parisho, Adwananu, Yesu, Kinda Yarosina, Yesu, Kinda Yarenda Laga, Ijobo Borgi Langani, Nera Gainadine, Nam Yesu, Kinda Yarosina, Yesu, Kinda Yarenda Laga, Ijobo Borgi Langani. Iyalo nyota, iyana nasu, omera bagine be, iyakai. Hey, Baba. Yesu, ina yarosina. Yesu, ina yarenda laga, ijobo borgi langani, mera kaina dine, nanu. Wesa ngeda nanu, ilaibore yankarnino, hamwa yolo nanu, wasina legenda onye, hayola jogire nelawa, emena siya yaranyare, haraneri mangilirao, esiwa mani nanu, hailebye nanu ngonye, aimari yosala malino, kincho nanu yankarnasina, Sundagi nanu Lazaro, dogi nanu ebere. Jagi nanu, amuara golino. Yes. Yesu, kinda yarosina. Yesu, kinda yarenda laga. Ijobo borgi langani, mera gaina dine, nanu. Iyakaya, aira yego, aira yesu. Yakaya, kitaya nanyoba. Yadwa soto, kaigena nyama. DFM, ewangani ya juu. Arata lati yankai. Tempolo so kerengile naro. Tiaki ye na apu itodoko ya tiatu angishu. Onkaunti nipo kinema. Kinjol ilabayane larinto mwenunio mi 35 years. What is documented medito kiara sibitali na bo. Kiadwa a whole world. What is dana sibitali. What is room na bo. Na anarielcha nile COVID-19. What is room yare. Na yengeangare irkirahini. What is niunini tisirgo. Yare kite joma imane bo. Maape enkeju nabo enarbarnot. Nikipuo agelaki ate larikok lotii osiligi loota nduat naaji nidim awaita olosho lang enkae roruata. Neeku ore entoki nagira aomon naa kuna kera ang' enaishoi ang' etanakata. Nchere peemintoki aiturraa erishata tiatua ipotonitata toonkang'itie aing'orr isimui. Ometabaiki sirkali kitok olosho. And we are not going to practice this, and my girls will always be powerful beyond measures, and nothing will ever stop them from their no. Their no will always remain to be a no. Ekilimo tankariano, tesevata, o tempijan sabugoling, Sidai FM. Ashana lengola ningoni le Sidai FM ngolongo ndarikini na udola paliare telari longa lifuniare o tikita muare oltebelidura le Jumatano na kuna ngorokyo lomon tiatwa Sidai FM tambolo sorgerenge tlankara na rog. Ore tolo mole jengiro shini bungalo pisani lor polisi or bangi unabetol tukutuke jirda tare lor kundi yanyo basha tiatwa emurebonge kelgorisi tungwari murana jene gemu te county la tena jene Migori. Ore akete kulio mona kene Meshack tukulele jekilelero lewo de kemende de siaiti ne solaka na rishade siasa amegureta na karegra girisho teatro serikali ya bori omerabage serikali kutoka Ngope Kenya. Elimukulio mona jaza na geta shiyor kilikwele nyor bungelo lo sainta na rock Ken Aram ate jitoi kote koleng ya kaingalifon na jiro yabagi shorio lo sholor masa teatro hectares na bayangalifon tomoni na apishana.
Itanang'are olotelo rais William Ruto orkilikuai olikae tialo nkirorot enkalo naima kwa rais Uhuru Kenyatta peesukeny ninye ejito keesita siasa oleng alang enasaki iltung'anak lenkop e Kenya esiai. Ketii olosho le Kenya loshon otolimuoki ajo era okuni oitanyamalita esumash tiatua orkila orok anaa orkilikuai otolimutuo olturrur le World Food Program. Mairiamari nabo tonkoroki olomon kaji Samson Ole Simpirin. Ore tolomon likincho enkiroshi tekuna saai enkakenya nelimu lomon nchere ibung'a lopisani lorpolisi oltukutuk oing'ua emurua yioloti enaa Gemu eloito orkerenket le Kilgoris nenapita irkuniyiani are lorbanki otolimuoki ajo kejoito ng'ole peepuoi aamirr. Ore eimu enkopisi enye olopisai lorpolisi ashu tenebo olopisani lorpolisi le Lolgorian neidima sub-county police commander yioloti enaa Pius Mbithi aibung'a ilo arruoni otolimuoki ajo enapita orbanki oitung'ari enkop naji ene Gemu. Etoponayie olopisai Mbithi ajo ipimoki ilo banki nedoli ajo loorkiloi 66.9 naa kidimi aatimirie iropiyiani milioni 2.7 ekepuoi aitabaya ilo lewa oibung'aki dukuya kotini enkolong eduo taata Jumatano peetumoki atawala ilo kesi. Pius Mbithi, mimi ni Sub-County Police Commander Transmara South. Nataka kusema ya kwamba tarehe 8 mwezi wa pili 2022 mwendo wa saa 9:30 nilipata report toka kwa members of public ya kwamba iko aina ya pikipiki ilikuwa inatoka pande ya Gemu ikielekea pande ya Kilgoris ikiwa imebeba ngunia 2 za bangi ikiwa zimewekwa kwa magunia. Niliweza kumobilize officers kutoka Rogoria Police Station ambayo tukaabushi wao within Rogorian Township. Mwenye alikuwa anaendesha jana mdogo wa miaka 27 tukaweza kumshika, tukafanya ile tunaita very quick search, tukapata kweli hiyo ni bangi. Hiyo bangi tuliweza sindikisha kituo cha polisi cha Rogoria. Wakati tumepika Rogoria tumeweza kufima hiyo bangi tukapata ni kilo 66.9 ambayo iko na ile tunaitanga street value ya 2,700,000 na tukaweka kama exhibit. Huyu mshukiwa tutampeleka kotini Kilgoris. Itayo silo sub-county commander lor polisi de Kobeko veterans mara orkilikuai le Wanyokali telelo bogno kanemer tarbangi ejito yure na biashara ni mishoruno te serikali katukula mu biashara magendo. Nataka kupeana onyo kali kwa wananchi ya kwamba hapa Rogoria wajue ni no go zone ya narcotic drugs, na anybody atapatikana akiwa anafuta bangi patikane in his possession ama anafanya trafficking, kweli tutamshika na tutampeleka mahakamani. Hapo awali walikuwa wanatumia magari na wameanza kubandilisha their style, wanaanza kutumia pikipiki na yote tutashika. Hata wakitumia punda tuko na wao, tuko na informers wale wanatupea information. Hiyo ni mwito wangu kwa wananchi wasifanye biashara haramu. Tinikibu kulio mona kwa ingwa lubona ba shalo shole Kenya nikibu lontolo ile county yankari narok na wore tanegira isi shugilunga na metonyo rai metade miol chani bori gorumeta ile coronavirus amerone redio ngu moyo jabegi ne onge belengenya to seseni lenye lo shani bori gorumeta ile corona na wore enywara na bekira nincherkidarni o manyolo ntolo ile county yankari narok na usiaisho nejo toke yuwe matwa 8 na boti atwa 8 na bo 100% petu mugina coronavirus manadora la sirani lolo mone sida FM James Njoye ilobiraga yo kilikwai esajere ibe yuneto kodol rule biorisho ayemo hitolo ntolo lankara narok tiatua nkolongi Kodora kiroga mass vaccination olchani le corona. Embaye nani tuidimayu tenkaraki orng'ashore enkumoyu oltung'anak tiatua ilo shani oibori kesayia corona. Lomon kulo oibalie obo loldakitarini tiatua ilo turrur le biotisho tolontolo lenkare narok yioloti anaa oldakitari Arnold Kaape irorie Solomon Sidai FM tenkoitoi naija ena. Arnold Limpaso olole Kaape naa kara orkitarri likitii entim e management e Narok West tesiai e biotisho. Ore kuanzia entariki nabo ele apa liare mpaka tenakata naa kiata opa chanjo likigira aendelesha ena moyian e corona naa kigira apa aitarget iltung'anak oota ilarin 18 neilep nekijaribu ajo maichanja pookin 100%, kake ore laabaya tenakata nikindipa aichanja iltung'anak 13,000 ortisiai nitransmit ajo esajata 17 nena lelo tung'anak likindipa anoto. Akiyo apa iltung'anak tiatua nkolong'i 10 nikiasita ina siai
esiai pekinchanja iltung'anak 97,000. Ore enyamali nikiata naa ore iltung'anak kumok neon ake menyor ele shani tenkaraki ilomon lemesipa, kake kiomonito iltung'anak aajo ore ele shani olchani le maana, olchani lomirr ena moyian e corona, emipuku sii ake enoto ele shani amu inakata ake eboloyu enkop. Meetai ilo omoni sapuk loji eeta ele shani enyamali, elelek eya iltung'anak, ikipaka apa atarem iyiok naa lolo yiok leon kiendelea. Kitaasu basi ninye alang'opa. Toloontoluo lenkare narok asiraki enkitesheni sidai FM kulo omon tejoki enkarna James Olenchoi. Ashe oleng James Treno kilikuwa ore tekulie omon nemenarikino nitokini alej elelero ewod kimintet isiaitin nisulaki tena rishata esiasa tenkaraki meyieu enchoto olarikok nitabaya yieunot enye maate tombaa naipirare erikore anaa siasa. Lomon kulo oipang'utua enchoto orbarnot oing'ua ina wod kimintet egira aing'or katukul orkansala liapa yioloti enaa Olonana tenebo MCA leina wod tena rishata kwea Ole Kijape. Ejo kegira aitapong'oo elelero ejo keisho ninche isiaitin netapalaitie iltung'anak leina wod toolarin tesiana otulusoitie netu naa edamu katukul aisho ninche siaitin hoo neyioloi ajo keyieuni apa siaitin toolarin kumok oleng otulusoitie. Emakita lelo barnot le Kimintet ajo mekure ebaiki neleji ninche amu etabawua enkata nang'enunye ninche. James Ole Nang'ida naitoki sii ara chairman lorbarnot le Kimintet ward. Ayieu najoki ore larin 10 limbung'a olosho nijoki torrono le Kijape nipik nena pookin apa nipikita nikishomoki apa aisho ropiyiani amu shomo enkare Narok shomo taama ropiyiani ning'ua olosho likimbung'ita enaa nimintoki amurmuru ilarikok ogira aibung' olosho. Shomo teleja lenoshi lelejita ala amir pikipuoi aisho ropiyiani. Mbaa naimaka Mheshimiwa Ole Kijape kama dia ena siai nalotu aimaki Mheshimiwa Ole Kijape nepuo nchere egira apuku mpala kaidiru ena siai enye na ore pebaya erishata esiasa nepuku mpala esiai. Kanyor onkulie rishat pookin peyie melio siaitin paa terishata naija ena kesiasa eponu alioyie esiai torkijanani. Ayieu najo nchere lomaasai emanyita lelo kijanani mateng'ena amu egira aarie yiok oora tenakop. Elejita yiok oshi taata esiaitin. Kemati tenakata naa yiok irkijanani mekitii siaitin. Ore nye yiok irkijanani namawu olololo amu kira naa le Kimintet pookin naa nabaalo enkop naa egira aasishore orkansolai lang. Ore peelotu erishata ekura nedamu naa anyaki ayeu atudumunye. Ayieu najoki ntae ore eoshoto ekura taata mateng'ena matipik inkurai ang' iwueitin neishiaa. Ore taata onkarna kaji Moiko nara lenkai orkirapa tiaki irkijanani kaisho ntae esiai kake ore ina siai naa enoshi ake nalejieki irkijanani enaa enopeny ng'ua neeku entodolta mincho ntae amu ina siai tenaa kuaosh amu kinyang'uni ntae entooshoki pooki kura ewueji niyieu kake mincho kileji tenkaraki esiai amu enaa keton oshi etutum. Sidai FM ena. Lelo ing'ua wod Kimintet ejito menyorraa katukul amu kitodolu ajo ketii olosek amu ore peeku etinyiku enkata esiasa naa nakata etumoyu impala oosiaitin naajokini kepuoi aisho teneeku etabawua erishata ekura. Eton ake eitasheyie orkilikuai lenye orbungei loloosaen tenkare Narok Ken Aramat ajo aikutik oleng tolosho lormaasai hectares naabaya 4,000 naiteng'elakaki apa tolchamba le Kidong Ranch tiatua hectares naabaya 70,000. Etoponayie orbungei Ken Aramat egilunore nkampi naara 7 olopisaani loorpolisi natii atua ilo shamba le Kidong Ranch naa nyamali sapuk oleng teseriani oltung'anak leina luboto enkop. Kake ore ake etiu nejia mbaa netuuta orbungei Aramat irmutaroni otuturoki tiatua ina group ranch e Kidong ejito naa kitanyamalita nkera tenebo nkishu ometabaiki ninye ntare tinakop nemekure apa etumoki indaat enye naa kenarikino ning'urari ina baye amu enyamali sapuk oleng. Lomon lelo oimaka Ken Aramat erorita toloosaen le kaunti Narok. Ore ena siai e Kidong naa namusho ubome upon all of us saying this and that namen oshi nena ikai naishoruaki neton amen nataitashe makaitiu dii oshi nanu atejo entoki ake naiba ometadoi enkolong. Naa ore ena siai e Kidong naa atii lootudumutua apa elong nikiya African Court of Justice peeking'uraa tenaa kitasheyieki omaetu amu ikiponu iyetu olietu olooetuo taisere pekimetu nkera amu ore ina Kidong neewa nkishu ang netara irmutaroni ajo itodua ajo kikarra etiu anaa iltung'anak oiga ainchi aikop meeta eneim oltung'ani meeta eneim enkerr nemanita sikarini ketii station naara 7 oosikarini. Ore tolopeny inakop oloosaen tenkare Narok netolimutuo ajo menarikino hoo nepudakini siasa olomang'ati ayau naaji olomang'ati metaa ninye irkiomani le siasa edoli enaa enkoitoi eoro amu keyioloi ajo keoriorikino enkaloli pookin esiasa naa tenkata tedorrop amu kelusoo siasa nitokini aaramatisho anaa apake. Lomon lelo looltung'anak le Narok oloosaen. Maita ormang'ati le siasa kuti naa kajoki ntae kulo otii enaalo ang' otii amu kebaiki yiok enkang'.
Iterunye enaipuka enkipang'ata oolopisani oasisho toonkopisini esirkali peetumoki aatijing orkoyior eing'oru lorikan oopaasha le siasa tengelare olapa leisiet lele ari loonkalifuni are otikitam waare. Ore iteru abori anaa serkali omurua kaunti ometabaiki serkali kitok enkop e Kenya neidipa aitarasa impala lopisani otii oshi nkopisini esirkali ejito kepuo aing'oru lorikan oopaashipaasha te siasa. Ore tenkitanyaanyukoto naa ore te kaunti enkarna netung'uaitie lopisani oorare etii chief officer lerubata e biashara trade te serkali e Narok Willy Ololoigero etung'uayie esiai enye neitarasa mpala peetumoki ashomo aing'oru olorika le bunge toloontoluo le kaunti enkare Narok ejo keeta enkirukuto ajo kelo atum emirishoi teneeku etipika osiligi iltung'anak lena kop e Narok West. Willy Ololoigero, ore ena najo sheria olosho le Kenya, ore apa CEO lena siai e biashara anaa CEO le trade, atung'uayie duo rasmi aishooyie nena pala aisho county secretary paatumoki naa kamili atijing'a enaa enajito sheria aeu atoomonu ntae nafasi maatorikoi ntae te nafasi e bunge e Narok West. Ayieu najoki irmaasai le Narok West ashe oleng, consolta oleng oltung'anak lainei oshi lentim ai naatonyorikitio ormarei naanyoriki pooking'ae naa kayieu naisho enashe iltung'anak le West amu ore saai report pookin ashu mbaa natii ground the NIS report naa ejito atonyoraitie iltung'anak le Narok West aapikita dukuya. Netaa naa ore kutoka taata nakwenda mbele anoto erishata sapuk oleng nalotu mataasisho tenebo nalotu aliki ntae manifestos ainei kake aomon naa ntae ajo entang'amayioki entaretoki entoomonokoki oletunai orgavanai le Narok enashe sapuk oleng tenkaraki aishoo erishata apa aigero naisho erishata maisiayie iltung'anak le Narok toonkitengoni kumok oleng ashu too ministries kumok. Kayieu najo ashe ata iltung'anak le Narok kitaasishote tenebo. Ore sininye terishata enye Newton Olempaimal ninye oshi chief officer oitasheki erubata naponunye oshi ilomon oing'ua kulie kwapi eponu enking'urare tenkop e Kenya tenkaraki laleta loong'uesi yioloti enaa Newton Olempaimal netejo kelo aing'oru olorika le bunge toloosaen le kaunti enkare Narok nitarasayie sininye impala enyenak te county secretary ejito etaa keloito ajing enkesha e bunge. Kaji taa enkarna Newton Olempaimal ore apa currently naa kaasisho enaa chief officer le tourism te county e Narok. Kayieu najoki irmaasai ore duo taata resigner officially aing'ua esiai enaa enajo katiba paalo naa aing'oru olorika le Narok East. Neeku kayieu najoki irmaasai pookin le Narok East entang'amayioki amu alotu aomonu olorika peekintoki aponu ayau mabadiliko Narok East. Iyiololo ajo kiata mbaa kumok oleng neitu kias, mbaa nemeesa, esiai orbaribara, esiai enkare, sipitali, basari kiponu aitushul nikiponu aisho nkera pookin Sidai FM ena. Tenikipuo serkali kitok enkop e Kenya naa ore tenchoto chief administrative secretaries anaa looti loorministani naa ore sininye oloyanyiti Patrick Keturet Ole Ntutu nitarasayie impala enyenak tenkaraki naa netung'uayie enkopisi e serkali tedukuya ministai Professor Margaret Kopia. Ore Ole Ntutu netooshi chief administrative secretary tenkirishata naipirta eseriani enkop e Kenya interior ashu internal security tenebo interior coordination of national government. Ore tina rishata ake nidipa sininye aitarasai impala enyenak ejito kelo ajing enkesha enking'orunoto olorika le governor te county enkare Narok. Etorrinyoko oloyanyiti Ole Ntutu Rais Uhuru Muigai Kenyatta nashe tenebo orministani pookin ootaasishote tina rishata pookin etii atua serkali eponu kuna baa aasa terishata naa sheria egira aasujaa eserkali enkop e Kenya. I want to state that half service as Chief Administrative Secretary has now come to an end. Nashukuki enashe oleng orais Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta oloti lenye William Samoei Ruto tentiaraki aishoo apa nafasi mataasisho te serkali aiteru karibu larin okuni lataasishore ena ministry oshi eseriani ninye eji Ministry of Interior nanu apa oloti lorministai oitasheki mbaa eseriani ore orministai apa lai inakata naa orministai oji Fred Matiang'i. Naa kayieu nashukoki enashe oleng tenkaraki irkasin likitaasa tenebo nikias itu kitum ai shida yote. Kashukoki enashe oleng ilo ministai PS apa laa ninye apa naa oloti lai Karanja Kibichu Yalangwa Osainab. Kayieu ake najo atejo ashe oleng tenkaraki lelo tung'anak apa likitaasishote torkasi. Aitoki sii ashukoki enashe ore paitoki alotu ena ministry naji ene Labour nikitaasa irkasin kumok oleng orministai lai Simon Chelugui. Kashukoki enashe PS Marua tenkaraki nafasi nikinotito aasaki iltung'anak orkasi le Kenya. Etoponayie Ole Ntutu ikilikuani ilarikok pookin le siasa peyie eimaki irkiliku oitudupaa osotua tolorere pookin kake mee olarrabal amu ninche oshi kulikae oopik olomang'ati tiatua eramatare e siasa enkop e Kenya. Kaomon iltung'anak pookin, aomon ilarikok pookin oing'oru ilorikan oopaasha tenkare Narok amainosa siasa osotua. Amainosa sii siasa naa agenda elikiori mee nkarn epuoi aajo netiu ajang'ani naje.
Muyiolo ajo ore oshi siasani toonkolong'i kumok naa kitashe oltung'ani naa olikae adumunye ajo netiu enaje nitiu taa oloshi ekenyi muyiolo oshi ajo ore ekenyi kulo ena ng'ues oshi najo ekenyi naa ore piing'or olikae eloito nake nemeyiolo ajo ore ena nagira akunye nejia sininye etiu ninye. Ilomoni loimaka olentutu idarasa mbala enyenak enkisiayiare enaa Chief Administrative Secretary oitasheki oshi esiai enkisiayiare tiatua enkop e Kenya. Ore apa aketii kulie baa kumok oleng naayieu neesakini kaunti Narok netii esiai orpolosien hoo netetema serkali toolarin kutik ootulusoitie aajo maiting'ie katukul toonkilikinot naidimayu apa teina olong eton apa ninye Chief Administrative Secretary lombaa eseriani tiatua olosho olulung'a le Narok. Ore kwanza ninye apa shida sapuk oleng nikiata te Narok naa tewueji neji Lokoman tewueji Mao keetai ilarrabali kumok oshi oogira aendelea tine naa nejia etiu torpusumuru naa nejia sii etiu tewueji neji Ololoipang'i. Ore nabo olong'i atii orkasi nanu oloito lorministai oitasheki mbaa eseriani atipika nkampin uni naayau eseriani nabo tinewueji neji Lokoman forest between taa Njoro o Narok naitoki sii apik nabo orpusumuru nkampin anti-stock theft nejia sii etiu enolalulung'a natii ewueji neji Ololoipang'i. Nene wuejitin pokira uni apa earaki oleng te Narok South West. Naitoki sii adumunye ore nabo olong peyie asul iltung'anak eeta iltung'anak irmukurani toontioli tolorikuti nikidumunye aimopap nikidumunye aaya ntioli pookin amu ore apa kulo tung'anak oji Uasin Gishu, Irmoitani, Kisiria, Lumbo amanya inakop eeta apa iltung'anak eeta ntioli naa keeta ntioli sapukin naalang ninye noosikarini. Kake naishukuru oleng amu kietuo atumo olaiguanak niking'uana orministai lai Fred Matiang'i nikijoki lelo tung'anak pookin peeshuku ntioli neanyit iyiok neshuku nena tioli itu eari oltung'ani yoyote. Etuponayie olentutu ajo ore peeku eisiliga ninye iltung'anak le kaunti enkare Narok aawoshoki kura negelu aitaa orgavanai naa keasishore enkarriyiano enkisiayiare serkali oolarin 20 ootulusoitie aibelekeny ina kaunti amu eikumok oleng impirrishi naidimi naaji aibelekenyie lelo tung'anak leina kaunti enkare Narok. Lomon lelo oitadedeyie olentutu itabayie orkilikwai lenye tenkopis natii enkang' e Nairobi. Eton etii enkiti natii Mao naa ninye egira aomon irmaasai ajo ore naaji paatum nafasi mataa orgavanai linyi anaa enatejo taadoi oshi ake aliki ntae kaata experience oolarin 20 aasisho te serkali. Atang'asa apa aasisho te serkali ilarin 5 ara oldioi naitoki sii aasisho ara oldisi ilarin 2 naitoki aasisho ilarin 5 ara orbungei le Narok West naitoki taata aasisho kulo arin 5 te serkali ara olotii lorministai tenda ng'ole ministry eseriani ena ng'ole public service. Kagira ajoki irmaasai lelo pookin leton eeta nchidai kidogo nena insecurity nanu naaji idim amu kayiolo dollar ajo ore kuna kuti nataasa nisaidia iltung'anak. Ore ake etii naidurra naipang'ita toonkopisini ilaisiayiak le serkali aapuo aing'oru lorikan toonkuapi naapaasha netii sininye Engineer John Musoni oitasheki oshi esiai erubata naaturu masaa tenkop nagol enkinyang'a tenebo eilata mining and petroleum yioloti oleng anaa ninye oshi loibung'ita esiai eilata. Ore Engineer John Musoni nejito kelo aing'oru olorika le governor te kaunti elatia e Bomet ajo kegelu iltung'anak leina kaunti. This will be a very exciting opportunity for me to be able to contribute to Secretary Leminsain Ken Obura norbungei apa le Polo Sorgerenke le Kisumu etejo keloito aing'oru olorika le governor tiatua ina county naji ene Kisumu. To the great people of the great county of Kisumu, I am coming home to fill in the leadership void. I am coming home to walk with you the journey of socio-economic transformation so that together we can confront all the development challenges. Ore Chief Administrative Secretary oitasheki erubata enkitarasaro enkitoria tenkop e Kenya Gideon Mung'aro neloito kaunti Kilifi aing'oru olorika le governor. Ore sininye Mumina Bonaya naa CS oshi enkisuma neloito aing'oru olorika loontomonok te kaunti Isiolo. Ore sininye PS Joseph Irungu oitasheki oshi esiai enkare neloito aing'oru olorika le governor te kaunti naji ene Murang'a. As I leave the sector to seek elective posts as governor for Murang'a, I'm leaving behind a stable sector. I will now use my skills and experience spanning over 3 decades. Ore kule na PS oitasheki eramatare oong'uesi entim wildlife yioloti enaa Fred Segor. Ore tekulikae naa tenebo ministai oshi oitasheki erubata naturu masaa tenkop tenebo eilata John Munyes ojito kelo aing'oru olorika le governor te kaunti olturkana naa te kaunti orkume torpejata le moikwapi yenong'o te Rift Valley naa torkioma yioloti enaa Azimio. I've tendered my resignation to the president to resign and campaign and join the race in campaigning for the gubernatorial seat in Turkana. Azimio is going to take over. That is my party, together with the Prime Minister, former Prime Minister. I'm going to deliver Turkana.
Ore nkulikai ministani na tenebo minister Charles Ketero loito sininye ng'oru olorika te county e Kericho anaa governor na orkioma le UDA orkioma orikito olotolo rais William Samoei Ruto. I have today tendered my resignation to His Excellency, the President, Honorable Uhuru Kenyatta, the President of the Republic of Kenya. So I'm going to contest under UDA, under the His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. I'm going to support him 100%. Ore lekai minister na ore minister yotashegi losotwa lolo sain changope Kenya yoloti ana Adan Mohammed. Ore Adan Mohammed na ninyo gira ngururi kale governor the county na Jene Mandera ne ngiro goro sabugo lenga joge bu yagelu tengelare ola balesiet. I have today tendered my resignation, advising His Excellency the President that I will be moving forward to vie for the position of governor for Mandera County. Ore tukulio mona ko ba shari olelo ne ponu ko na bogna sana nani kotini kitogelo shole Kenya rikitol timlo aljaji okuni Nduat anajito atangasagi abaje beingwa anape mingwa ngo bisinyenye sia osia itina serikali lilo bisanio ngoro erkasin le siasa. Ore tukulio mona kene tawala olotolo rais William Ruto lo mona pa longoe mako rais Uhuru Kenyatta pa eso Kenya nyeti alo siasa ijokiata siasa peketa dogo ya langa na sagel tongana kilengo pe Kenya siai tomba na ipetara mara rengo pe Kenya urikilikuwa iloi mako olotolo rais William Ruto temuro yulo tena Shinyalu the county ya Kakamega nire jokito isiokuno ta bengito berate serikali e Jubilee. The Jubilee government was a joint project between Uhuru Kenyatta and William Ruto. And I want to tell them, you cannot deny me as deputy president the credit we have achieved in the many things we have achieved as the government. Kama singekuweko serikali ya Jubilee haingetengenezwa. Anybody imagining that they can deny me the credit for the things we did that succeeded in Jubilee are wasting their time. I made an equal contribution to the success of the Jubilee administration. And I know too well, I have been in politics long enough, that you plan theory in offices, but you execute practicals in the field, sometimes on top of cars. So, hakuna haja ya Urikilikuwa ilo lolotolo rais William Ruto ni birunoro urikilikuwa ilo urikitokila nyapa ilong Uhuru Muigai Kenyatta. Hii nawasikia huko hakuna kazi inafanywa, hakuna wakiongea juu ya magari, na hiyo kazi haifanywi kwa mdomo kwa kushout huko. Mlinichagua niingie ofisi nifanye kazi, si ndio? Kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Sidai FM na Itanyamalita isumash lotion kumoko lengi torbejara lemo yukabe yor klorog ne jeto yetil ngana ko ba milioni to monokuni ogra poko anorikilwa yuta rule na busho lotion le UN ne bol rule World Food Program ege yoni robiani na ba milioni to moniuni ane doyo ane anatolimu rule WFP bet mogne to diole lotungana le lotion ole lotion to roko lengna ne bolo shole Ethiopia Somalia ne bencho take olo shole Kenya nikinda bangoro kyolo mon kaji Samson le simbiri Newsman ashweleng longana go rumiro yote ngoro Facebook live tengarani regal training Sida FM Tenkariano sabok Tesebara Ho tempijan sabugoling Ngoro